işte ben Başkaça. başkaça Şimdi de bir oynadan çok bataryalanan balançı. Başka çok seni mama zaten yiyecekten ne seni şuna bakmışsın. Mama ayıptayız de de koyuşun önünde. Gömülün anlatma işte. Balanlar ne böyle ayvacak. Geçen günü kaç saat var canım görüp. Çoğunlukla da günü doldururdu. Çoğunlukla da günü doldururdu. Programı. Hazırda balanı kimde tarbiya alat? Tomos nasıl dersin balanı? Atene dağı. Sadece Muhallimde. Başka bir şey tarbiya alayım mı? Güçlü güçlü tarbiye vermek. Ama terbiyesi. Ne misal için ürünün balası tente kılasa için bunday bolgun. Antik benim sen Allah canım kurtulsun. Bırak ağa dile bolmayız biz. Aytабыз, antik benim bunday bolgun. Koy sen bunday bolsun gerek değilsin. Егерде кичине ар жагында акыл бар бала болсо деп тупуйуп туруп калат. Ар жагында акылы жок, эрке балдар көзүн жаман көз менен карап туруп, мен өзүм билем деп туруп кетип калат, ону туруп калабыз. Ошон үчүн ушул дагы бир себеп болушу мүмкүн эмеспи? Болушу мүмкүн. Анткени сиз айткандай мындай советское время бизди мисалы мен азыр 45темин. Биз тарбияны көчөдөн да көрчүбүз, үйлөрдөн да көрчүбүз, кошунадан да көрчүбүз. Каяка барбасак ошол жактын баарынан ким эмне деп айтса ошо тарбияда эле ошону кабыл алчубуз да. Азыркы бала ал нерсени кабыл албайт. Азыркы бала укканды билбейт. Бала укканды да билбейт, атене угусканды да билбейт, баланы да укканды билбейбиз. Ата-энеде де күнөө бар. Хорошо. Сиздердин оюңуздар боюнча диэнер айтат да, бул психолог айтат да, жообун укмайынча мен эмне деп айтканымды билбейм деп. Кандай деп ойлойсуздар? Мен айткан нерсемдин жообун укмайынча мен эмне деп айтканымды билбейм. Эми ал мындай да, сен мисалы үчүн ал балага бир тапшырма бердиң. Анан ал бала сага туура жооп беришекти, сен аны күтүшүң керек. Кээ бир балдар берет сразу элечи мындай деп. Кээ бирөө болсо унчукпай коет, сен ошондо туруп каласың. Жооп тапкан.